Khubor Pibaro naga Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo baar jong benai Lber arajar arpun riu. Kimat bakong san ha kini katayo kilong. Kajing riu spa ha kajing long kenthei kalong bagi kloy banya ling ba kajing ma kajing e ong Father Gerald Kongji. Rakhi kemen kilong kemi Catholic Zone 8 ya ke International Women's Day ha umpling parish. Penlong ke SACYM Zone 7 ya ke Career Guidance ha umsning parish. Bat Shitram kirang ba Catholic ha kajing kenduk lang ke bakandai. Bat mentangin pa ki khubor bakan penya. Kesenjuk ki kenthai Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese ke bakan Thup ya ke solat parish, umsning parish, Lber Maubri bat Maulasnai parish. Kelaraki kesengi kerpang jong ki kenthai ke International Women's Day ke Bashipau ha Epiphany Church Maubri parish. Lazdang ye kini kesengi da kemas bakot balapin menta do Reverend Padar Gerald Kongji ha kajing senran lang Reverend Padar Balestin Marbanyang Padar Rangba ke Maubri parish ubadairu spiritual director kesenjuk ki kenthai Catholic Zone 7 bat Reverend Padar Sebastian Karmauplang Padar Rangba ke Maulasnai parish. Kiwe ki padar, ki brodar, ki sestar, lembat ki pai riunget jong ke Zone 7. Hakasning ke kraw, Reverend Padar Gerald Kongji, uloong bekajing riu spa kajing long kenthei, kalong beki kloy banyat lingba kajing ma kajing e, namar ki don ke doknut ke baklang, bat ke bashithem, bat ula kenturu ya ki long kemi, ban penriu spa e ledi ya kasap ke bau blei ula ai kerpang ye ki ban ka ban pun. Hakanok paisngi lasdang da kajing mani sakramen balayalam da Reverend Padar Gerald Kongji bot sa cultural program bala shimenta da kilong kemi jong ki santali ki parish bat la donru kajing penkop buram ya ki nong terai barim jong ka sengkenthai Zone 7. La penkut ikani kesengi da kajing penhiar ya kalama jong ka seng da Reverend Padar Gerald Kongji bat kajing penbena ya kajing rakhe ya kesengi kerpang ki kenthai International Women's Day kaban salong ha parish solat house name arhajar arpunyaw. Kumbalong kiju ki pet ben ya ginong Samaria. Kabar pat kakardan jong kajing sya pet ben jong ane kadiu kenthai day pakadai kadiu kenthai. Kalau sya pet ben kum kadiu kenthai. Bat kani ka kenthai nong Samaria kalau wantong performance ki. Hakapor bakenja beriu. Umjudam hakato kapor menswa wari ki por mentaru bagi beriu ki wantong magapor menski. Daitang por menstat at por janmet. Namara por menski kasyit ker anggas ni. Ada gani kiu kun thaipat. Kalawan hang por menski hakapor babdon beriu. Namar lada kawan hakapor babdon babun beriu. Kadai ka kenthai kaba la sya pet ben hakilai benta jong kajingiem jong ka. Kadai ka nong Samaria la sya pet ben, kadai ka riu kenthai la sya pet ben. Bara pedeng ki nong Samaria ru kumbaga gospel syakmat kaong kadai ka briu kabala simsan ngut ki tengah. Lesi kila pet ben ya ka kum ka basniu. Kum ka briu kabayat bakla kajingiem. Laiker dan gijing syapet ben jongka. Henry, andai keren butra jisupat, andai bekas niu, andai de gijing wat jongka, ya kata ka baai jingiem, gijing wat jongka gijingiem. Kalau lek nawe kurim, da gijing angnut ba hauni, kan yo kita gijing tren, ya kata gijing sup. Henry uta wasyat kela pun badeka. Lesi ulapet ya ka kum kamar penban. Bau klan buram ya ka hagi jinglong kenthai jongka kum bau ble ulabu. Kalau lek faso baar, kalau sale ben kumju, sapet ben kumju. Samut kumta. Am nakadaw bakas niu, nakadaw bakat sang ya kajing it ya kadono jongka. Don bunut kiriu kenthai kani kajuk jongi benta. Iya lembar kata kajing kenja kajingiem. Iraya keren mentan para pada abang yoi ba kasdang kenrai setelah perhai kani kajing
Jah hagi yang kisam jongi bangi don tang ki kme hagi yin. Bon basyair. Babon ngot kiri kentai kejing syapet ben. Bayak saat ya kejing em. Bas mau temang, bas mau kenja hagi jing em. Kumbayat kade ke kentai nong Samaria. Kata kade ke mission ke jongi. Give and gain. Ai ban penmentoy kade ke pang. Jang kene ke International Women's Day arajal penriu ban pergi yang igil thai kumno bangi de ban ai yelade nam ta kum kini igil thai ki balesi bon sien ka hok jongki satu no age belang salang lesi kalong briu man briu jongki ru kila du no ya kata ke jing smau krau ha ke jingem na kata ki jingja ke jingem bon mut kiat lembah ke jing smau rit men sim lesi na kadaw makasong kasong man jungki kakhamyad bet. Bungot kirit men sim halaying tang na kadaw bagi kwa an penskam me kanigiying namar anda kisdang anda kimot ban kren ya jing shisha lesi don kibu penban ya ladi ha jing mensaw de bun sin kisu set kisu kubum no ya lag suntur bakim kwa hidu ban penpau ke nakadaw tang bagi kwa ban penne ya jing suk ha ka yeng ka sem la ne ha ka emlang salang ai kani ka pang ka khot ini to ai ya ladi nam ta kini pet ni gitu ki baharut akyar jong emlang salang ilong khume ireu kan thai ki babun pet ni gitu ha ki rot akyar ki emlang salang but so akden parang yung empathy rung haga juti ke jongki bantip hangno uprak uthar haga jingem hangno usha uthar haga jingem bonsen ke basuk ni kalang ban bisar ki we kumbagi ni nong Samaria baro kini kan thai khamtam kilapet bisar ke ni kan thai nong Samaria kan datip kai ka bakaya kendo haga jingem kai ka bakaya lingba haga jingem omdam bakloy ban rung syata Umdan bakloy ban rung jinliu segi jingim juga bon tang kapet bisal bat ka tim ka talal baga kran ben kran kho Kinong ilam bat kirkhot kesenjuk ki kenthai Catholic Shillong Archdiocese Zone 8 bakan Thup ye ki parish Maupat Nong Minsong Mau Pedang Nong Ra bat ko umpling kila rakhi ke sengi kerpang jong ki kenthai ke International Women's Day arajar arpun riu kam first annual meet Hasin Rus of Lima Church Parish Umpling ha ka pratarik Lber da ka jing shong shit bat ka jing rehem mensim ka bakraw Lazdang ye ki program hagani kesengi da ka jing kentiu lama the Reverend Pada Roy Bok Biam Spiritual Director SKKSE Zone 8 bot sa ka jing kren na ka Reverend Sister Bibiana Nongsit VSDB ka bala kren halor ka pang ke International Women's Day arajar arpun riu ai ban mentoy lang para kenthai gift to gain for gender equality Layo ru e kejingkren pediang sngobhan na kakong Jenny ML Nongbri, Vice President ke SKKSE Zone 8, bat penbut da kamas bakhot bala penmenta do Reverend Padar Jemiris Shilla, Chancellor ke Shillong Archdiocese, ha kejing senran lang Reverend Padar Roy Bok Biam, bat Reverend Padar John Walang, Parish Priest ke Umpling Parish. Nalor kilong kami bat kisamlakin thay, lapen hemen sim ru da kajing don lang kisestar ki brodar, bat ki pat nget Catholic na kisnong bamarjan. Hagasning ka kraw Reverend Padar Jemiris Shillau loong, kajing duway bat kajing pusan kadai kabadon kam kajing emjongi. Habangi pusan ngin sa sngoto hangno ngi telot, hangno ngi klan, hangno ngi lalebha bat hangno ngimshim lalebha. Kumta kan yerap yengi banang penbha syusyu yala kajing em hadina bot. Ulakin turu, banyeng ha ka nongrim ka nuksa babha lingba ka jing em jungi bat kiwe kin perthobot. Kumbau jisu layalam yi kilang brot ki pentha plang bejerngam ban a jing em bat jing kermen. Piru ko long kemi ki bedai ki kemi jungi, yalam yi ki kun jong pi ki lingka plang badon ka jing kermen. Wat ju nyau tangi ki jing le bakla jung ki kun, Henry nyau tang ru yi ki jing le bha jung ki. Ha kanok pai sengi ladon ke jing mani sakramen balai lam do Reverend Padar Roy Bok Biam ha ka baula banjur da ka boong
Yang ngi la khot ban ye trailang bat ki wei kum bau bleu la thawi ngi ban ye em lang bat ki wei. Kum ta ngi dei ban ye eat mar keliang kum shipara bat dei ban don ke jing ye trailang hap den jungi. Ula kenturu da ke boong habang ngi le bahai ki wei ngi pensngo bahai yo blei bat ke dei ke kamram jungi bangin le bahai ki wei kum ta ngim dei ban thai ban le bahai ki para breu ha ka jing em jungi. Hakani ke sengi la don ru ke business session ha ke bala pule ya ke general report jong ke seng de ikong Christine Rani sekretari jong ke SKKSA zone 8. Lepen kot ya kini ke sengi bekemen jong kilong kemi de ke jing shot ke jing ruai ke skit ke bible costume bala shimenta de kilong kemi jong ki santali ki parish bat ki noyelam jong kilong kemi isi na ke zone 8. Lepen hiar ya ke lama jong ke seng da Reverend Padar John Walang parish priest bat lepen benar bat IT ya ke lama ki noyelam kilong kemi ke parish mau pedang ban penlong ya ke juk ke jing rakhe haus nem arajar arponyau. Kani ke perthai teng ke hikai ba ke jing krau jong ke jing im dei gitu ki badan ke kerdan gitu ki badan ya ke dur ke dar ke babha ki badan ya ke jingang ke jing tep la itu la ke perthai hateng pat ngim shim la ya ya gitu ki breu ki batrai ha ke jing jar jong ke jing im jong ki ke la nos nyang ya ke babha tam bat hatu ka perthai hatu ka balang kai ine em lani ke imlang ka salang kai ine em ya kitu ki breu ki batre jar klam jing wa burang henry ka burang ganam kadai berbor hakikti ki jong play ka mother Teresa ka kentai ka sister ka keme ka bal kudup ya boro klam pe yo no jag ben reu ka kudup ya boro kalau long rupa ke report hang ne perthai kasngo ba ke jing jar kam dei ke jing dan kam jong ke jing trot henry ke jing sngo bom lar kam jong ki babon ke jing im jong ki breu ki ba perkhat bom dan jing mo chu bat ke bom dan jing itu shu na ke perthai bat ke bom dan shu manu ban e je ki kani ka kentai kalau lum ya kum kita ki breu ki ba perkhat ki bom long ki long worthless Kebom don jingkerman syu ban im Henry kala ai ki ya ke jingkerman ban im ya ke jingkerman ban yo jing e ban i ban rap yang ki ban ong u blai u e ki phi dang don manu ban tebe jing shai na ke benta jing phi kani ke perthai ke jungi kani ke sur jong ki culture ke jungi ka ong batang ke beauty ke jing kenat lani ke success ke jing jong ki long ya ke bagi la pan e ha kene ke perthai kamar de Teresa ke e bha ya ke khana ya ke bangi yo smo mentan yo Jesu ban ke kenthai nong Samaria namar bakai i ya ke ke bakudup ya ke jinglong jong kene ke nong Samaria ya ke jingdup jong ke bensim ban ya ke jingdon jing em ha ke dur ke dar ke bapa shabar hangne ken ke don ke jingpen em salvation kajing penim ka sedang da kajing don jong Chris ha kajing ya kendo ya ka bat ka theme ka topic la ni ka phang ka bangi yo sno na kajing pule ka long na kajing sliang sya kajing kla jong kajing im na kajing sliang sya kajing kla jong kajing im jong ka ni ka kentai kumno ban itho ya ni kajing sliang ka kentai Samaria kala le sya ka ni ka pukri ha ka portion kan sngi kalau leh hak porsi teng singi balai kasingi kalong ka basyit hak porsi teng singi kalong ka basyit berki briu ki leh bantong tang hak por men step kani kam kwa balai ka por men step mar ka skole rang berki briu ki pek ya ka kum ka nong po henry ka leh jar berkalai i yang Jesu balasyong bar hangta ka jing sliang jong ka kalong balai bantong ban pendap ya ka jing sliang ha ki jing long met ka jong ka namar ba ki buriu ki i ka ki pe ya ka da dur jong ki jing long jing im ka ba pau shabar bat kum ne ka don ka jing sole ran kan pep ki buriu ki bon kam shabar jong ki jilli jing im bat labaro ni dan berbori ka jing sliang ka baduna ha ka man sip jingi don ki buriu ki ba im ha ka ni ka perthai ha ka dur jong ka met ka phat
don ru ki bri ki bala yam ha ki jinglong man sen wala la ka dur jong ka met ka im don ki bri ki ba im ha ka man sen but la ban long ru le se ka met ka la ban long ka trot ha ka jing trot jong ka jing pang ka jing shro ka jing sliang kam dai e na ka ban cha ka ni ka ka ba ka ni ka ri kun thai henry ka dai ka jing sliang jong ka jing e but ka jing long acceptance ka jing priang yela de but ka jing mot jong ka jing im balai ngi don kam ban im ha ka ni ka perthai but na ka ban ta jong no ngi im ha ka ni ka perthai ka e ka jing mot jong ka jing im ka jing ngi don ka ya ka thong ha ka ni ka perthai para bangai man lo brave man la ka brave ka ba don ha ka ni ka perthai ka don ka mission ban pandap but ngim dai ban shi plut kai ka ni ka snam jong ka jing im jing ha ka ni ka perthai ngim dai ban shi plut kai ya ka jing im jing ha ka ni ka perthai uble la pan ai ngi Shibun tali kisnam, ne khandet tali kisnam, kamdai kadnu tali kisnam ngi im, kumno ngi im yak ni kisnam ki bangi don. Katagin kadai ki jimot jong ki jing im. Ban ai buram ya ka badai na ka bentau blai, ban ai buram ya la de na ka bentau ki jing senyang ha ka ni ka perthai, ban ngi dai ban long. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SECYM Central Body kalapalong ya ka career guidance halor kapang goal setting and career mapping. Lapalong ya kini ka career guidance ha ka nyauterik Lber arajar arpun riu rengkat ke jingya trelang bat ke SECYM Zone 7 ha umsning parish. Ya kini ka program lawan ban ajing hikai da ka riu shempang ka kong Alginia Warba advisor ke Meghalaya State Skill Development Society Ripoy. Hakini kesengi lay don lang nadu President ke SECYM Central Body samla Eden Marbanyang kinokit kam jong ke SECYM Zone 7 bat Zone 6 bat kinoyalam jong ki parish ki bahab haka Zone 7. Hakini Khubor mo dapat achievement kapag ya kajing sumo ya operate try kajing sup kajing kenan ada kajing buat kajing ya. Sumpah lagi aku taruh asli lagi ada haka buka hati kalau untuk kajing start jong blade ulala and way but dengan start jangan ada banyak kita ada nandai but and lagi sulit tak form admission 11 12 arts commerce ni tepetai kata but science so dan mental akan ngajuk pembentan pil dan box shibuan nomor kostan lu kila dan ki balik kini kaya guidance ladan dai niru haki skuru kidang yawan kidang tepi itu dai yapi kidang gini ada ki drop out kidang option ya ki kelas kalau ada kila pendap yang degree jo biru kila ban dia le kini ki exams akan lega finance and banking food processing graphic and multimedia kini ki pila ban yo certificate pila ban practice as a job anda pila yo ya kan Kirangba Catholic ka umsning parish kila shimenta ha ka jingi kenduk lang ka bakhandai ka basisin chisnam balapelong nadu ka nyauterik Lber bat penkut ha ka pratarik Lber arajar arpun riu ha ka balang shnong rilong umran sub district ka bahab ha umsning parish ha ka sngis dang lapelong di session beper balawan ban aji kai bat jing batai do Reverend Padar Tabor Lingdo ha ka sngi penkut kata ka pratarik kesengi uterai lasdang da kemas bukhut bala penmenta da Reverend Padar Pius Jadap parish priest komsning parish ha ka jingsen ran lang ki sestar na ki seng reunion beper ki catechist ki nongket kam ka parish pastoral council umsning parish ki nongket kam ka umran sub district ki rangba balang na ki balang shnong beper jong kani ka sub district bat ki pat riunget na keleng ki shnong jong kani ka sub district Haba pariai ka ketinu blay. Reverend Padar Pius Chadap ula kintu ki pararang ba baro da ka boong bengi day banduai na kabenta kiri ka perthai ki badon hapadeng ka jinga kenat kenang makan wan biang ka jing sup. Ula kinturu baki day ban bu ki jing duai bakerpang halaki jong ki ing kisam. Hakan no pai sngi la sami ka ketinu blay da uba Carlos Khar Kongor ubala kren bat batai sani kat kum ka pang ka boong la khot ban long ka jing shai bat kamlo penkelai ke perthai na larempe na ke gospel Matthews kal nong ke pesan ke khot khat lai du khan riu la penkut yakni ke sngi de ke jing mani sakramen balai lam de spiritual director jong ke senjuk Reverend Padar Pius Jadap
Ba ula penhiaru ya kalama kum kedak kajing penkut no ikini kesengi bat ula penbenaru ba kajing kenduk lang jong kirang ba House nem arhajar arpunyau ke Bashipau Kanlong ha ke 0 point sub district. Ay kulay karpang iki sister jungin RNDM tiba kila itu berbor kila sa labun teligis nem hangne hapo Paris jungi tingidan bat kiseng ki batamai arteli hangne ki daughters of Sacred Heart bat ki daughters of the church no kine digile kiseng batamai tapi bah kulay bahai ki sibin no namar pangim ji osngeu sikiwai ki Paris jungi tadon bolung kiseng bofer di ya pikirang ba kasi borom kabasut kabakaman ngai kublay ba kilakan kaya bahana dong syadong kinong ruai jungi kirang ba kilap lut kepor kasni man gajanmin antay po Paris ban pen kaya kena ijuruai apa jing alam jung ba win siin tingai kublay karpang iki ya kirang ba jung ke Paris jung ke sub district kamtam habalang snong ngatarai Pelapan kaya bahag kena ke jaka, mangin mana belai mereka kasini, kena ke ruan, kena ke platform pandal, bat kini ki suki, kini gitara barit, tinggal aku belai pi, nama kene ke pau, bapia trelang, kia teli, bat ke poi sya ke jing job, tinggal aku belai rubah menin, kroi pilaya buon, ngilang deh bentang kampung susu, hendraikan bandeng me kesnam, menin buon ke besim bentah. Kemalaong kinong keren naganin dan kiperangwan temai dan kipalawan nakam man kapor teman kapor dan dek kiman yo kijing mentoy na kini kijing akan dulang dengan kulai di kesengaran bahi baro kawai ya kirang ba khoi berada ke jar keteng uba Gideon menne betaga sengiro ya Archbishop ikwa bengin duai kerpang na kabenta kijing sup Pioi mentadon katma hapo Iran, Israel, US, Persia, Iran, kijing jot, kijing julor, kijing yap breu, kemasyak hai malik hajar ngur kibreu bilayar. Tingi duai na kabenta kijing sup. Barkaner gade ban kan mau yang ayap hi. Bagi de ban long ki bas ngungu yo blai. Na barhang ni hari jungi duna katma. Nah, dua balak yang ada kemarin repol pasal mentah, 4 don thema, thema bawa nabar, kibat penjat penperai, kibeling, kibangil atei, kibaladut, daki po, krur, daki spa, daki lak, 4 don. Kendiat hanya yang tai don kijing akan Henry menongat thema kabajur, pi itu kibeling, kibalatei, daki po krur, daki hajar krur, la sujot, bagum ta terter, kakamai gaji nanong syadong. Tingi duai na kabenta kijing suk bangi sengur yu blai bangin don gatma desengi don gatma sieng tma si para shemen si para kitma wadu gitu kitma baredro kibentut kijing im ga paman na gasngi kitma haye ngasam kitma bared asnong hatau andre kitma kibahe kibawan na bar ngim don tingai ngo yu blai giduai karpang na kabenta kijing suk bar kijing suk hagi yeng kisam bar hagi snong gitau jungi Bila poi ha kasngi utrai balai jong kaporlan kasngi utrai kabanangkong lapen kan mau yangi balapen shoy utrai jongi Yesus Kristus ha kata kari kenja ha kata kari siap dauk soy sau po singi pasau po men washa jingit Yesus la job balai Yesus la job namar ba umensim jong ublay uladon hu hanta po Jordan na balapan baptisu ulayo yo mensim bakut baru ublay ulapan pau sai kenar baune uday sisya utaw mesaya uday sisya kun jong ublay lapoy sa katagani kenja baru soy ulapan soyo baru Jisu la job hagani kasni ublay baradat si utray kuarlan kabaan Lapen kan mawengi bau Jisu upan klaim biang ya kejengai jengki sendran. Ulai alami kisah atau lo babakan jang ulom tabor. Upa terus bagi sendran jengu kila sedang menartatin kila sedang penting. Namaru Jisu angan salih no angan sayap perkumta terter kisah lebenya nya.
Hanreha jerong jong taulum kilai kendo yu jisu kilai kendo yu blai pada yo sngeu biang kata kasur ke bawang bau de kon ba ye nya jonga tos ngap yu kane kelapen scam ye ke jengai jong ki apostol kelapen scam ye ke jengai jong Petrus pada do kata kapor lan su yo jisu kan ran den su uyala be ka Khubor babaha tinglaong men sem tayo Ukpa bakhoit Pope Leo bakhat saw ulathung yu Archbishop Most Reverend Leopoldo Girelli Neopolais Namkarta kum u ambassador lani nomi khmat batmai ke Vatican Nuncio Hari Croatia kabadon hadoba Europe mingi kat kum ke Khubor bala ai the Catholic Conference of Bishop in India CCBI nanong ba New Delhi haga khatlai Lber. Archbishop Leopoldo Girelli ulabat yaksuki ambassador ke Vatican ha India bat Nepal naduk ke khatlai Lber arajar arpawai. Yo Archbishop Leopoldo Girelli lakha ke Shnong Pridore Bergamo Italy ha ke khatlai Lber khat kendai spa san phulai. Lakentang lingdo so ble yu ha ke khat nyau Jeliu khat kendai spa nyau bupra bat ulayo ek PhD ha ke theology. Ularung ha ke diplomatic service ke Kambede bakiwe bakiri jang ke Vatican ha ke khatlai naitung khat kendai spa prapunyo. Ulakit yakalingkor kum u ambassador hari Cameroon, Africa, New Zealand, USA, Indonesia, East Timor, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, Israel, apostolic delegate ha Jerusalem bat Palestine, Cyprus, India bat Nepal bat benta sahagari Croatia. Ulabat ru ikashuki General Affairs ha Secretariat jong ke Vatican. Archbishop Leopoldo Girelli unang ban kren yikitin Italian, English bat French. Kari Croatia kadon ha Europe mingi bat kadon khat neutali gejelaniam leni diocese bat kitanak jong ke balang Catholic Eastern Rites. Bat da kini ki Khubor ngila poi shika bekut jang kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jingket bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot ke jingkia pin shat pin klan. Ngi kerpat epi bela deran ki Khubor baja ki parish ni ki shnong jong pi bapin pa ne pentep shingi hau tem number badon screen jong pi kenang mengindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam kejela. Kublai shibon ublai un kurku yipi.